angisezixoxa kakhulu ngoba umfowethu sesiyahamba la lethi zohamba khona vele futhi sowele ngiyangijabulisa ukuthi khona la ngibhekana khona naye nje khulu lokho so engikubongayo kakhulu ukuthi thina sabaculi iningi labaculi babonakala benyuka empilweni and mase sibhekisisa imvelaphi yethu ibuya ngale ngomeni ingoma okuyiyona ebukeka enganakile bakubiza ingoma kuthiwa yiyo compete thina sicompete vele kuthiwa siyakubiza sokukhokhela leyo nto beyivele ibukeka ingenalo iqiniso kahle hle okungijabulisayo ukuthi le ngoma ekhona uyafika akushiyi ukuthi imali izotholwa umuntu oyedwa lokho kuvelela wonke umuntu osuke lapho leyo nto ikhombisa ukuthi ikhono la silithatha khona selikhula emuva ngoba kuyenzeka ngingumculi mdumo thola ukuthi ingoma yami ingoma iyana kanti ingoma vele ngiyithathe kubunani enkosweni igospel sala nalo utho lona leyo nto isho ukuthi mina njengamanje kunaleyo nto enobuqiniso obuvelayo ukuthi noma ngabe uyigoso ngoba umzali wengoma esiyiculayo nje basangacula igoso siyafika thina amagoso ecula sithini kanje sidlule sabe thola ukuthi sesiyorekhoda seyivele ingoma njengengoma yabani yabo kunomuntu ngempela umnini wayo futhi ozogcina engaziwanga agcine engatholanga lutho lento yokuthi kube khona ingoma izinyuka ifike kulezinga ekulona ngiyayibonga lento ngoba izokwenza ukuthi noma ngabe wenze ini uyigoso kodwa kukhona ozokubona ngekhono lakho and lento yengoma isilungisa kakhulu ezintweni eziningi ezirong ezenzakalayo emphakathini ngoba isikhipha busy ngalendlela okungijabulisa kakhulu nje ukuthi sithole ithuba lokuthi sixoxe nathi nabantu esingacabanga ukuthi singakwazi ukuxoxa nabo siveze uvo lwethu ngoba kakhulu kwazela amathuba osinika wona uNtomdala ngoba kwesinye isikhathi ezinto asiziboni phambi kwabantu kanti indlela yokuthi usinike izithuba lokuthi nathi siveze nembono yethu yabona nje kumnandi kakhulu ukuthi engomeni ezobikhona kuloko kuvelela wonke umuntu ozobe perform akusikhona ukuthi kuyakhompyutha ngoba ukhompyutha entweni kubantu aba-15 usuke kuzogaina oyedwa kodwa le ekanje yenza yonke into ilingana usho ukuthi ngokwenza kwakho lokho wenzile uyawina